posao. A sada želim da vašu pažnju privučem slikama iz ateljeja Olje Ivanjicki. Evo, to je ona. Velika karijera, puno slika, puno prijatelja. Njen atelje onakav kakav je on bio, dok je sve nekako bilo u redu, dok je ona bila živa. Uvek se trudila da ostavi veliki utisak na sve one koji dođu. Ona više nije živa i naravno da ono što je ona sticala se ne nalazi više tamo gde se nalazilo. Jer jednostavno nije se došlo do dogovora da njen atelje postane spomen soba. Ja sam često odlazila u taj atelje. Bila prisutna i kod pakovanja ovih stvari koje su trebale da odu. Dolazila u ovaj atelje, evo sedela upravo na ovom mestu, razgovarala sa Oljom koja je obično bila ovde i vidim da su ovde stvari spakovane. Šta se zapravo događa sada? Ostavinska rasprava odužila se, zato smo u stvari nastojali da što više stvari iselimo iz atelje, atelje rapidno propada. Najpre smo odmah predali ono što je najvrednije od Oljine ostavštine, uslovno rečeno, što predstavlja tu bukvalnu materijalnu vrednost, a to je novac i nakit, u sef Narodne banke. Deo garderobe koji smo odmah morali da iselimo, reč je o bundama, to odmah je preseljen upravo iz ovih najvažnijih delova ateljeja. I šta se nalazilo u ateljeu možete da vidite, jer se to sve nalazi danas u Istorijskom muzeju. Sve je preneto, sve je spakovano. Ovo su poslednje fotografije pre nego što su sve slike i sve ono što je ona imala otišlo u Istorijski muzej. Vidite da je atelje potpuno rastavljen i više ne možete da prepoznate ono što je nekada bilo. Od smrti slikarke Olje Ivanjicki prošlo je 6,5 godina. Iza nje je ostala bogata umetnička zaostavština i fondacija koju je osnovala sa ciljem osnivanja stalne postavke, odnosno muzeja Olje Ivanjicki. Nažalost, muzej Olje Ivanjicki ni danas nije u vidu i nije realnost o kojoj govorimo, zato što zaostavština Olje Ivanjicki već 6 godina nije rešena ni pred sudom između Republike Srbije i fondacije i samim tim je i priča o muzeju ostavljena za neka druga vremena. Trenutno se nalazimo u jednom od depoa u kome se nalazi njena ostavina. Istorijski muzej Srbije je inače sudskim putem dobio starateljstvo nad imovinom to jest ostavinom Olje Ivanjicki i evo mi 6 godina pokušavamo da spasemo sve ono što je ostalo posle nje. Znači svake godine smo održavali atelje u kome su se nalazile brojne stvari Olje Ivanjicki, u stvari sve ono što sada možete videti ovde u ovom depou. To su njene lične stvari i njeni lični predmeti. To je mobilijar u vidu nameštaja, to je njena garderoba, cipele, tašne, šeširi. Bilo je u popisu 729 slika, crteža, grafika, slika i drugih autora, 27 skulptura i objekata, zatim 73 komada delova namještaja, 14 lampi, 32 poslužavnika, 211 čaša i sličnih predmeta, 65 unikatnih pritiskača za papir od stakla, 28 svećnjaka, 88 komada vrednog nakita. Biblioteka je sadržavala 1148 knjiga, bilo je 32 bunde i jako mnogo odevnih predmeta od krzna. I sve je to danas u Istorijskom muzeju u depou. Ja danas razgovaram sa direktorkom fonda, Suzanom Spasić. Vi ste tužili državu. Da li je moguće da čitav ovaj proces stoji samo zato što je to proces?
je li tako? Znači, vi ste tužili i time ste blokirali na neki način i razrešenje. Objasnite mi, zašto ste tužili državu i da li imate nameru da od toga odustanete? Pazite, mi jesmo tužili državu zato što zaostavština nije rešena ni na jedan način do sada. Ono što je poenta je da smo mi osnovani kao zaštitari imovine Olje Ivanjicki sa krajnjim ciljem muzeja Olje Ivanjicki. Ono što je važno da mi ne insistiramo na vlasništvu nad imovinom. To nije naš cilj. Naš cilj je da ta imovina postane dostupna javnosti. I u tom smislu mi iz fonda smo spremni da prekinemo dalje suđenje i proces u sudu nakon dogovora sa Republikom Srbijom. I ja apelujem sada javno, hvala vama na vremenu, da se neko iz Republike Srbije konačno nađe da osim obećanja koje nam daju 6 godina i osim nekih priča koje završe samo na pričama, konačno napravimo dogovor sa izvesnim garancijama oko imovine Olje Ivanjicki. Vidite, tamo gde je ona živela i radila, ja sam pokazala samo jedan deo ambijenta i dobro ga poznajem. Zapravo to je mogla da bude i spomen soba, pa se od toga odustalo, čekalo se i ništa nije bilo. Vi ste imali i neki projekat za muzej, jel? Tako je. Mi smo predlagali spomen sobu, to je tačno, ali je taj atelje vlasništvo grada Beograda. Dok se ne reši zaostavština Olje Ivanjicki, grad Beograd, niti bilo ko drugi, nešto može da uradi. A što se tiče muzeja, on je bio predviđen niže od spomen sobe. Dakle, u istoj ulici Kosančićev venac i postojao projekat koji je uradio CIP i koji smo mi ove godine, kada smo čuli da će grad praviti gradsku galeriju, ponudili da ustupimo sa ciljem da jedan deo toga, te gradske galerije bude posvećen Olji Ivanjicki. Također smo dobili neki odgovor koji odlaže stvari za budućnost. Koliko ja znam i koliko sam obaveštena, Olja Ivanjicki je ostavila određenu veliku sumu novca koji se nalazi, je li tako, blokiran? Tako je, blokiran. Drugim rečima, država ne bi morala da da novac za izgradnju. Tako je. Država ne bi morala da da novac za izgradnju, ali država bi mogla da da neki prostor, da li u okviru neke institucije koja već postoji na republičkom nivou, da li u okviru neke gradske institucije, da li samostalno. Državu Olja Ivanjicki ne bi koštala ništa jer je Olja Ivanjicki za života imala dalekosežan cilj svog muzeja i da je mogla po zakonu da osnuje muzej, ona bi ga osnovala i u tom trenutku dok je još bila tu. Prosto je zakon bio takav da ona muzej nije mogla da osnuje. Vi pominjete garancije. Da. Garancije od države. Kako vi i fond vidi garancije? Šta to znači? Neko se obavezuje da šta? Ja mislim da je garancija dokument kojim se ili osniva muzej Olje Ivanjicki, stalna postavka, ili se u okviru postojeće institucije pravi određena organizaciona jedinica sa detaljno opisanim radom te buduće ustanove i to bi bila garancija da država zaista hoće nešto da uradi sa Oljom, a ne da tek tako prepustimo imovinu i da imovina još sljedećih pola veka ostane u nekom depou. Da, i propada. I propada, naravno da propada. Vidite, tu se ne nalaze samo njena dela, tu se nalaze vrlo značajna umetnička dela i vrlo značajni predmeti. Tako je, tu ima različitih predmeta. To nije izloženo nigde, nije, to ne može biti izloženo. Mi smo jedva uspeli vašim zalaganjem i uopšte hvala direktorki Istorijskog muzeja da nam je dala ovo da možemo da pokažemo to u studiju. Da, jer to je, znate, Istorijski muzej je privremeni staratelj i oni imaju obavezu da to čuvaju onako kako mogu i koliko mogu. Koliko je prošlo od njene smrti? 6,5 godina. 6,5 godina. U razgovoru sa ljudima koji mogu da odluče, da li dobijate potvrdu da razumeju to, da to prepoznaju i u ostalom svuda u svetu imate spomen sobe. Vidite kako je neko živeo, radio, vidite pisaći sto nešto što je voleo. I na taj način... To ljudi vole. To ljudi vole. Da. Mi toga nemamo. Nažalost, umetnička dela se često završavaju nekim legatima. Redak je, na primjer, legat, je li tako? Jeste. Ovaj što je Lubarda, na primjer. Lubarde, koji je fantastičan u istoj kući. To su retki legati. Jeste. Mi nemamo izgleda tu naviku. Mi imamo Andrićevu sobu i tako, ali nemamo spomen sobe. A zaista je to nešto što privlači i goste iz inostranstva i naše ljude da pogledaju. Znate, ljudi vole da vide takve stvari. Nažalost, mi smo razgovarali i na tu temu sa svima, i sa gradom i sa Republikom. Nema na koja vrata nismo do sad pokucali. Ovaj kauč je sretan. Ajde da držimo pesnici, da to nekako rešimo. Tako, odlično. Hvala vam puno. Da nas neko čuje. Hvala vam na trudu i na vremenu.
Mm-hmm.